हम बिनल प्रकाश है, गॉल्टन तामो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Ni sambulo vinaka sai ko ngona Vakaleleka ni no di tukutu ko na mbonge ndendai. E kunei ni bersarti ko na pe karawati man tambani suka me bakani me baru takti ko na ngonungo. E tini ka ona tani na ndona yaka. Wa na tukutu ko bangandita ka na tambani tete. Ka barita kan lutu bakakina na ve karawati man susu manu. Na ve ka ngo ya do he butu ngamai na lele ni ndo tete me bakani toka ni rosang bula pasende na ngonungo. Ke na beta ka ni mati rua na brucellosis ke na tuberculosis. Ia essa kakavaki na tambani tete na nonde bunua, ena kena vale butake sori tubutubu ni bibuke kandaula waka, ena kena sangai me vale suitala mo na bobo ni ve karawati na tambani tete ki na susmonu manu, ena nonde bunua. Era usa daga babola ketiko na ngonungo na ministry ni mbula ke na matambose ni mbule borbora sa na World Health Organization, ena kena te butake ndo na bolau ni bani deke sa na testing lab, ena tambana ni Fiji Center for Disease Control mainandi. Varita ko bunuai frame ngana bete na minister ni bola ni rtore tau tiungana kena vale butaki na bunua era vandi ke bikina na lini bunua na voku ni mate ngona COVID-19 na vale bola mai toka ia mai la bagatale na vivu ki na ministry ni bola ni ko na mate into ko Korea na voku ni kena soli na ngada ni vandi dike na testing kits katio ni kena sau na ono na rau no $1 tukuna na minister ni bola ni Sibian ni tino ndolo na wili ni lini bunua er sapak to polisi vandi ke vioti na voku ni mate ngo sai kwa na COVID-19 mai vaga dorni kuan na non rusongo ni vaga sukangele ro na beti din tangane karawa lubu na udi waina raketi vunda point mai lotoka ro mai lubu na beti din Shivnel Singh ambakitin ka walu ke na tadino Shalvin Singh ambakitin ka vito ngauna rawa sanga me rawa ko tumikina na polo ka lute wai na vaga rumbuka sauti varita ko Vinod Sharan na lili ni Kornibuli na Tilak High School ni veka mai ada varita kana lolo mandina vaga beti dini matanta kana lewi rua karau samai takali ngome bakan ni ndu rawe salubu kange ngole no tedina me buiti ko mai e seba ni satakoso komate bungan na lewi bubali tokani ke ngoni buli arngole ani ana songo ni bimbul ni kwa merra ulita le bondokina na beti dini karome lubu ana madawa sauti kina itu kuningito esa banga na mato Gareth Peba na ndo bibaga tabulid ni rugby leo evito na nonde bunua and ken radio sona talent ni ngito rugby ni kabasa ngabul kabani Fiji Beta Mari Sevens kayo beba ni yote na kongwe wona bula men ngai saraba talikena ni walo ngito me bero dorbo leo ni tim ni rugby leo evito nonde bunua karna baga itapitiko na sota na makiongo endono dorbo kan na wandi ngomoto beba ena moni madhaungo oya olibai ikanikonda na Fiji Beta Mari Sevens ada tebutaki na singa mataka kana kalibag dabari na singa vorwai. Mai dawai kerin na Vakaleleka ni no di tuktukwe na mbonge ndai na keni kurri herawan ni na rungoda na Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni sa timo demanda. Na vango merea maramani waya manatuya sawa au tikitukunde nandi ya ndo marata kana varonga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo iviti.